Hei whakatepe noa ke kei te rāngona te reo o te Māori I ngā iarere Oahi Tradia. Ko te reo irirangi o Poi Hākena te kai whakapāho I tō tātou reo mea tātou kaupapa, kei raro te wāhanga Māori o taua reo irirangi I ngā parirau o te iwi taketake o Poi Hākena, ara o te iwi Moe Moia. Mauri ora ki a tātou, e are mai o koutou taringa ki te reo tū, me ka rawa tūrungi te kaha o Kuru Radio. Ko Kenzie hōtene tēnei, he wahi ne whakapau kaha, kia ranona hia te wairua Māori ki ngā Māori e noho tawhiti ana. We always kick off the show with a Māori news, so we get a lot of stuff from back home and blast it out. Aha koa he iti noa te reo Māori, ko te mea nui ai kia Kenzie ko nā waiata, nā momo kōrero kai raro katoa I nā ahuatana Māori. Labour MP Shane Jones said the hui process was dictated by Mr Harawira. One part of our show that's really popular is a section that we call Kapahaka Freaks. And pretty much a Kapahaka freak is anyone that has a big stash of Kapahaka videos, DVDs going back, you know, mai rāno. E rata anō hoki ki te hunga whakarongo. We get a huge response, a lot better than what I expected. And we get a lot of phone calls with people as far as Wollongong, all the way up north, over in the northern beaches. We even have listeners that tune in, you know, Irungi Tipurangi, from Perth. He wāhana anō tā rātau hei whakanui I nā kai waiata Māori kei tērā taha o te moana e noho ana. Local Māori artists, and that's who we've got in tonight, so I want to do a big shout out to Harmony. We play strictly Aotearoa music on the show, nothing, we don't mix it up with any of the new school sounds that have come out from America. Aha koa mai te waru ki te tekau karaka noa te roa o te wāhanga Māori, hea huatanga noa e rongo ai nā Māori I nā huatana o te kāina. Raparata whai mai Poi Hākena, te karere.